Azimanga kuhle odokotela kabakho abantu bafuna ukuncedwa yikho lokho simelele ugovernment uthi bengenela ngokuphangisa abantu bencedakala odokotela labo bephenduke emsebenzini. Izibhedlela eziningi khathesi kazisebenzi, odokotela bonke bachile emsebenzi ngenxa abaye bancitshiwe ama-salaries abo, so abala lezi mali zankhona zokuya emsebenzini. Sihamba lama-patients ethu lezigulane zethu lokhu ukuthi sebesithathele ama-salary ethu bafuna ukusixotsha emsebenzi. Bengasixotsha umsebenzi ngubani ozancedisa ama-patients ethu? Thina esikucela ku-government ukuthi bona bengenele bethenge amaphilizi akwanayo ama-patient ethu siwakhangele ngendlela efaneleyo. Lathi sibe le ndlela ukuthi nxa sincedisa ama-patient ethu sibancedise sithokozile, izisu zethu zisuthi, izinto ezinjalo ezikhalelwa ngodokotela, izinto belokho zikhuluma la izama ukukhuluma laba abalamandla ukuthi bezikhangelele. Siqalise kubabhalela izincwadi kusukela kubo August le ukuthi bekhangele ukuthi ezibhedlela akula maphilizi, ezibhedlela akula ma-gloves okugqoka nje ukuthi ubambe izigulane. So izinto lezi esizikhalelayo namhla lokuthi laba abahlala kuma-offices abalandaba ngodokotela, abalandaba ukuthi odokotela balala ngaphi, odokotela babuya ngani emsebenzini, odokotela balemali yini ekwanayo ukuthi bona bezikhangele bebhadala ama-fees abantu babo. Izono lezi odokotela abakhala ngazo namhla. Ubona namhlanje le yi-HSB lokutholakala khona laba abalamandla ukuthi bengenele bencedise izikhalazo lezi ezikhalela ngodokotela.